Welcome back loite ho thusim tha ngai ki dingin kahin lem ki de tuniting thusim isei du hi thusim ta hin 1965 1971 kumvela thu so chu hi 1947 kumachun India la Pakistan hi anaki hle khen hlon ta na hi le ki to dom hlon ding hi tami ti a hele Kashmir je hin aboy ki jing tan Pakistan ten jong India hi avel in attack hin bol jing we hi che chun India ten jong le thu na satain ana pe jing wen hi America ten Pakistan te chu galman cha hoita ata ana pewin len na hozong na sata ata ana peu chu Pakistan ten India hi ki zotan te tidan hintin ama hozong chu athain ong ki pat ki do vin hi Pakistan ten galman cha tha hin manu chu India te hin iti don but na ana pevam tuni Sky Force ki ti movie sa ko na explain in bol deu hi December 3 1971 kum chuan hitan Pakistan te hi India te attack bola hongkit wa hitai amun hi Amritsar Air Base hin len na koi naw mun ta hi India te jong anakinin lo pe lai ta wachun wantham zola konin len na chu hongleng tan India te chu attack hin bol wa hele len na tampi jong hi anaka phatawin mitam ta jong hi ana that tawin hi hi che chun India ten jong agana ganin pumpi long zum pa hi amang chatawin akap chop jing wa hele Pakistan te aircraft khat hi akap hlatawin hi hi chilen tol pa chu amet akitin ama hi peresura hongleng do mana hin sipai hon anaman tawin hi Akshay Kumar hi hong kivet satan ama hi ahozai na kozi win Air Force langa alin loi khat hi amet anamat na lang wachun ama jong hi aga chepeitan do na hi aga nei pantai ahuza in jong adungin kathuya dan to aba ale nang hin gallantry award na mu kha hele kilometer Amet in jong 1965 kumachun gallantry award kana mui ATPA ahuza in jong adong kidin 1965 kuma gal na hat mo chulem iti gallantry award nang in mo jing theiham nang holanga chu a hat lo ho jong award na pe jiu hamtin adonge Amet in wangi macha sinum pon ahuza in 7 September sargoda chu nhet na layam ATPA Amet in iti ka su mil ding ham nang in 6 September jan chu na su mil hetam tin ale do in hi ahuza in jong avelin adong kidin ipidinga ewa chuna mu mong ham ACPN atiki da hele Amet in jong ahin CP tai hichiza na chu nang holanga mina sata ka kap hla je a hi atitai hichizu chun phat ana chi sa 1965 kum chu ahong kivet sa tai ahuza jong hin a student ho hi len na toldan ki galding dan ho hi training ana pi pat hitai ama ho team hi the tigers ana ki tijivin ana satle jing jiwe training a ball ho zong hiong ki vet sain van chung langa alena ki te dovin ala overhin tebi ki ti pasal khat hiong ki vet sain ama zong hi azon chi to agum to an satle zinge training ho hin ball sai pharwin ahuza zong hi asar pau ko ma aga chi tai asar pawin jong ahuza ko ma chun phat inei hlom hle jing tawe thu khol le ho akuna thu akhe danin Pakistan te hu na satai na ki go jingwin star striker ki ti ho zong amang chawwe ati ahuzan jong sar pau koma sar I hon jong len na phadom a advance tom ho ikila thailo diu ham atia hele asar pawin star striker ki tho chu America ten gifa pe u hi Pakistan ho ATPA hichi pha laya chu sum hi ana ha samo mong hin India ten jong galman cha phata ta ki choding hi ana bol thailo vo hi ahuza in jong a student ho class ala pi ki tan na mel ma ho na del perwin na len naw a thau chu beitale ip na lo divem tin adonge tebi na hin don budin email ma ho chu del hlung tho thowa kap li ding hi jinge ATPA ahuza na hin sepin na mel ma that jong le chun nang na hung kile do man lo wa hi le pan na be hi ding hi hi chi sang chun nang hung kile ki din lang nidang te na ki got ki the hi chulem ATPA hi chi zo phar chun star striker ki ti chu alim a hin vet satan hi chi len na hi tua pera Pakistan ten anei u hitai ahat dan jong hi e holen na sanga double ni a hat zo hi achung lang jong leng chau thei aman cha pu ho jong e ho sanga pu tam hi ala owa Punjabi kha chuna hin dongin sar e ho a alui be bu hin ep kap pha diu tam ati pele asar pawin jong olmo hin machine in ima cha popoi a khoi thim pen pa chu a hat pen tin a hi jingi ati pe tai ahuza hin tebi ki tipa chu angaya angai lu jing hin asopi banga agel jing hi ni thla khat jong chu a in hin party mangding in a ko tai tebi hin azinu akipuin ahuza te hin na chi hlon ta na hi le
ahuza te ni zong akipa hle zeng hlone tebi azinu hin naw avop hin alungim zi hle zenge ahuza zinun zong phaticha na hiltan sipai zi hi a hile ama ho sanga hat zo anga hi atipe gita na hindon but kidin kazipa hi gala ipi ham hung changtale ipi ke ka chanding ham atia hele ahuzan olmo hin ke ka dam lai sia tebi hi imacha ti loading hi atipe tai hichi chu wachun sipai ho zo si chu party amang win alam chu thet jing win hi kining lo wachun asar pau hin mai in thu hin phung tan 20 minutes ka airbase lang nong hlun chi diu hi a hin ti tai hichi zan chu 5 September 1965 kum chu anahin Pakistan te chun India te aircraft lizen ana kap seat kilo hitai asar pau win jong ahuza chu asepitan jingka mata ating le naloi kha tol len na na chi hlonding Pakistan te acha lo dan khu nagavet hli hlonding hi atipa jingkho hongwa tan ahuza le tebi zong ki pat do hlonding in hlon tai ama ho hi the tigers akiti jiwe ama ni zong achi hlon tan hi le border lang sang hin Pakistan ten mancha ho a hlo hlo jing tawin hi train ho azong mancha na sata ta ho hin hlo ho chu amutawin tebi zong nim cha cha hin alengin lim aban la jing in hi Pakistan ten zong a hin ka pan tawe amani wang chu chunglanga ko na pang a hi ji hlona chun Pakistan te mancha chu aban cha chun akap ke pe gam tawin hi missile khat hin tebi hi a hin zui tan akilok a hitai tebi hi a kha te te ding in tan hi chi phar chun tebi in jong ama missile po khat chu a hin le hlata na hi le hi chi chu a huzan akap ke tebi hin delpa missile long chu ana chi hil tan mol khat hi akap ta na hi amanin jong Pakistan te mancha tamta chu hin kap si hlonin damsel hinong kile ki hlon tai ahuzan jong asar pau komachun Pakistan te hi na samong ki go a hi win border langa mancha ho zo siong akoi gam ta ve ama ho hong ki pat masanga e hon ipat masadungai ding hi atipe tai asar pau win adon but kidin hita chu e hon imo pat jing thelo hi lim ho zo si hi dil tilanga ki thot kidin tin permission i muting lebo e ho ki pat thei beb du hi atipe tai pha chula na chi chi jing tan order chula hung ta hi be jingin ahuza jong lungim ple jing tai aji chu Pakistan te hin anup no phale attack hung bol jing thei diu hi ahuzan jong anagial bang hin zan khat hi van tham zolanga kon chun rocket hi hung ke kap su ki tai Pakistan te hin attack hung bol ki ru hitan al el hle jing wen hi sipai tam ta jong hi ana kabli tawin alian na ho jong tam ta hi akap ke pe tawe ahuza jong miching ta anahi je chun Amazon transformer lang hin a chitan electric hi a hin that ta na hi le Pakistan ten a hin kap khathei tapo ve azingli kho hi ahung hitan aloi ngai ta ta ho le alian na I ta ta ho asu sit pi ta je win alung dam le alung hang lo hi koi ma cham tapo win hi meeting anei na wa hin India president pu jong hi alung hang mong hitan tin ei hon ki chamding ki to ding I dei wang win ama hon gal a deu hi hita chu gal a dei mong a hi le jingteng le adu iba sa deu hitai atipe zan chun asar pa winjong ahuza te ho hi ako khom kitan jingka teng lei hon jong I bol cha deu hitai border ko ma airbase ho zo se hi I kap chai pe deu hi atipe le ahuza inwang sar hi to bang neu cha cha ho chu I kap si wa I ma cha panom ponte America ten len na ana piu star striker ki ho chu ama ho agam lai lunga sargoda ki timuna khu aselu hiding a hi aji chu ei ho attack ei hum bol na wa chu 30 minutes lang angai hin border ko ma hile 10 minutes sa hung hlungjing thei diu a hi atipa Pakistan lailung langa alen ludiu chu boile jing ding hitan hichi chun asar paule ahuza jong hin plan na samomong amani changse in agong tai attack ball dinga hi min a hin ta do tawin mini hi standby a koi hi standby a koi hi reserve a hin a kho lebo a hin ko diu a hi hichi mini la chun tebi jong hi ana pangtan alung ana hle jinge aji chu ma hi gal kap thanom ten hin ma select abolo thu ho hi ahuza agado a hi le ahuzan jong I macha ana sei pe poi ahuza hin inati bangwa chu asopi banga agel hin thina man na hin to khan te atia ana pui go lo zo a hi 7 September 1965 jingka mata ama hozong mi somle ni chu team li a hin ki hle khenovin hi achung lang pe aleng lew Pakistan ho radar hin amat do theiding a hin hichi hin 300 feet chunga bo leng wa hitai kuima cha jong kyo polovin gu thimin achi tawin Pakistan ho hin a hin he thimu hitai
radio signal akun chun koina hiu hamtia a hin do do jing phanin ahuza enjong napa ka hi atin ama honjong akap pan tawe Pakistan ho airbase attack abol hin alen ho zong aban kap ke pe jing tawin hi Pakistan sipai ho jong chu pangsamanin atla ta povin mei chang ho gi chui ngai ta chule maulei ki hal ka abang jing in hi Star Striker ho zu in sung khara hi an koi win hi chi chu amo kap lu thelo hi aji chu len na hi chi chan chu hlung thelo hi ahuzan jong idea khat hi a hin nei ki tan Star Striker ho ki koi na koma chu tower bang bang lin ta khat hi uma hi hi chi tower chu akap se ta na hi le tower ki le hlu pharin Star Striker ho akinga na chu a zep in hi le len na ho chu ban cha na po ke gam tai hi chi zu chun ahuzal a team ho jong hi airbase langin hung ki le kin gam tawin hi mili ho chu ahung ge je vehin ahuzan jong anotan I bidinga hung ge hamtin adonge hadhon jong a sei pitan nang hona chi do zo wachun lampi chu a khu jing tan kho ki ti ki mu thei ta poi wang pharum ta in tebi bon hi ana chi in green light signal a hin pe wa hi le ka hung len do theu bo hi ati pe hi chi jana chu mili le le hi ani ki sumo a hi povin midang khat jong a zona pena leng ding pa jong hi ana ki sumo a hi alen na hi ana si ahin asim phata dinga 20 minutes lang ana ngai bedding da na hi hichilen na chu ana che thelo ding a hi tazia tebi hin ama len na hin ki tol do a anung ana zui chop ki jing hi tebi chula ahung ki nung le to pon alung hang hle jengin alung zong gim hle jing tai ahuza jinu zong hin in langa kunin phone a hin bol tawin tebi chu hin puiloi jengin ajinu hin naw anei ding kon hi tai ati pe ahuza hin seiding zong anei tapon nangni ana chi hlonin langken tebi hin puinang gate ati pe tai agana ganin ahuza in zong aloi agol ho chu contact abol le jingtan airbase la len na dang hung khajingam ti chu a khol ta na he koi machan la tebi chu anamu khahi be jing win azo zo na hin information a hin mutawe sargoda langa ana china wa chu len na khat hi Pakistan ten ana kap hla o hin a pilot pawang kimulo wa hi hindi tawin hi Pakistan alen na ho chu tamta hi ana kap sit pi ta ji win Pakistan te hin 23 September 1965 kumachun ki chamding a hin sei ta ve India te hi khat veidinga ana hat ki da hi tawin mi pi ho zo se le she pai ho zo si jong a ki pa gam ta ve nei a hin la ni somni walang ana chetan te bi hi amu do lo ji win a hu za wang ana ki pa zo ta poi Hlalilang hi ana chetan tebi hi la koi machan ana gel phapon ahuza zong hi vir chakra ki paman ana petawen hi ahuza wang hi lungmong theilo jing a hitan officer ho kom hin a chekitan Pakistan government ko makhyo pi hitin tebi amang hi holdo ding plan gong hite ati pi a hi le asar pawin wang tebi na ti pa wang hin dan zong azui lo hin kon ama chu gal kap dinga asolham achanga ana che hin a hol ji umpoi ati pi ve ahuza wang alung na hle jingin ama le jinu zong chu tebi jinu kom hin achi hlon tai ave zong chu ave ngam tapoi aji chu jinu koma hi an kitep sa hi gita in zong ahuza chu ase pi in tebi hi pidinga na holo jing ham athu na hin pok to ka sin ka koma hung ta hin aji chu nang thu se ho zo se hi ka ta san theilo hi tai ati pe aban hi abulanga inavedo amet anamat zova ahuza to hung ki ho na mun chu I pha ki ro hi tai tua na ki hona kum ho hi 1971 kum chu an hitan tebi an ki hol mo na hi kum thum lang an chi a hitai amet in zong a hin sei pe ki tan a huza chu nang ho na ga ki pat do zo wachun ke zong ka hung leng tai ati Star Striker chu a hin tol ki de hi a huzan zong adat mo hle jingin som le khat bo na ne yu hello ham som le khat chu ka kap ke gam ta chula nang in hoya na la ham ati amet in zong na het khelo hi somlani kana ne yuhin nang ho nunga chu ka hin del ki da hi le len na khat mama kamasang lang hin ahung tai ati amasang lang ke kan chu e hello hin ken zong ka ka ba hi le 5 seconds zovin akile hla tai ati pe ahuzan adong ki din hiti chu hi a hele khat pa na kap hla zuwa chu ke ho ipidinga nei hung kap lo ham ati ki na hi le amet in zong len na khat mama kanung langa ahung tai ati ki de ahuzan ana het phalo wanga chu len na ni hin amet ana etek go ro hin khat pen pe na chu tebi ana pangte te ding a hi ahuza in jong agin mo ta ji chun tebi chung thu hi na satain a hin khol tai India la Pakistan chula buina nom ta lo je chun
anamat pau emat zong chu anahla tawin hi kumsagi lang anachi tawangin tebi hi ahin zinga hile atin ahuza hin holdo thoding atinalaye officer ho koma achi chi nalangin koimacha nagi thopi nompoi le khabu khat hi ahin mutan 1965 kuma India la Pakistan lena anaki gal ho thusim anaki suna hi hichile khabu yong chun kichi thedin tebi anaki kapla dan ho zong chu anaki sunin hi ahuza injong tebi a holdo ki na diwachun India president pu hi le kha na thot tan hi le permission anapitai ahuza injong mopo na hlingset anakila hi taji chun le khabu ana sunpu London a hin aga kimu pitai hichia kon chun USA a hin ache kidin abana hungkile kidin hitachu ana boi pi le le jing hi azo zo na hin Air Force langa alin chi hin meeting a hin nei ta ve hichi hin Lawrence kitipa hi do na hin nei tawin ahuza te ho team chu abon chawin ewat mudingin amin na napiin ipidinga tebi min na pi lo hamtin hin dongove Lawrence in zong hin seitan tebi chu mi kili sa ta hin hichinia asar pau ahuza thu sei zong angai lo hi discipline nei lo mingol bang bang a hi jin achang sen ana chitan hito bang mi chu ewat ipia hele adang ho hin iti agial diu ham atitai abana ahuza chu hin dong ki tawin nang friends na chi in America lang na chi in England na chi in ibithu thu na hin her hitam tin adong ve ahuzan zong a hin seitan le khabu ana sun pa chu ka kimu pi e le khabu ana sun pa zong chun tebi hi koi a hi het lo wanga hi ana pa cha tenjing na sa ana sa hle jing hi aji chu hi chi khanga America len na Star Striker kiti hi ate thlading umlo lai hin tebi hin ana het hlu jing hi hichi zo wachun ahuza zong hi Star Striker len na sim ho hi aga kimu pui ki tan aman zong ado kina itinang ho len na chu ki hian thajing thei ham tia ado kina hi le ama ho na hin sei pe kirwin Star Striker ana hian hlapa chu len na tol thim ta hi in Star Striker mei changa ki kap me sai la ki kap ho zong chu ama hin mundang hil anata sa jing hi ati hiche chun ahuza en zong pilot na sata ana sei pau hi koidang hi pun TK Vijaya tebi kitipa hi ati pi tai Star Striker ana sim ho zong alung don jing ho thu chu ahuza en zong asar ho koma ase a hele asar ho zong hi alung dong tai itilom loma chu tebi hin ana bol hamtin ahuza adong ki dove ahuza chu USA England lele ana che lova Pakistan a zong ana che hin emat chu ana ki ho pi a hi emat in zong tebi to ana ki kap to dan ho chu ahuza hin sei pi tai sargoda mona chu ahuza le loi honjong Pakistan len na ho akap chai phatwa ki leding atiwa hi le amet in zong Star Striker chu a hin tola hungleng a hitai ama hin ka ba hi le khan holoi si zong athi jing diu a hi gala kon chun kining lovin tebi len na chu hungleng ta na hi le amet in zong tebi chu akap tai missile chun tebi chu adel tang Star Striker a missile ki kap ho chun len na hi akha te te ji hi ji chun amet zong hin athi te te dinga koi hi tai tebi zong chu len na tol thim ta le mi ching ta khat ana hi ji chun training a ball live ana ball bang bangin a len na engine chu off a hin ball tai kining lovin tebi len na chu hungleng su ta na hi le amet missile long chun kap ding hetapun wan chung lang chun apo ke tai tebi in zong a len na chu engine a hin on kit tan amet chu a le delta na hi amet len na chu in a het bang win ki kho jing a hin adel phatapoi kining lovin amet len na chu tebi nung lang hin a hung kit tai hiche hin amet in zong a hin kap ta na hi le tebi len na zong hi a kap hom la la jing ta na hi missile khat a hin hlaki da hi le tebi chu missile in a del tai anoi langa gari kharin petrol apo chu amutan tebi in zong hichi petrol po chu a kap ke a hi le missile long chun hichi mei ko na lang chu tebi len na chi na lang a hi sein tol chu aga tat po ta na hi amet zong chun a sein a hin tebi wang hi thim asa among mong jing hin kamel mate hilwa hele len na tol dan zong ka khil sa nom jing hi ati hichi chun van thamzo lang hin ki kho to hlon tan amet in zong adel pe ki din hi van thamzo lang chun amet zong hung hlun to ki to cher chun tebi hin kap ding sa ananga hetai a hin kap pan tan hi le chomlo ka chun tebi amei chang ho zo se hi abe tai hichi awang hi thara ki doi tu hlon hitan ki manga hlon hitai khat pen pen thi te te ring ti na hitan tebin lamei chang anei tapon ama hi thi zoding hi ti chu het the hitai
te bi zong chu a thiding in ki pedo tan jang peda chun emet len na lang hi adel phei jing in ha tolin emet len chu a hit pe jing a hile emet len na zong a sitan ama a hlalang zong hi a be tai hi cha chu emet hi parachute a an leng do a hitan te bin wang a len na khot kha jing zong a ki hon thei da poi aji chu ma hi ki su kha hitan a thiding bo hi tai aman zong a jinu lim hi ave in tol lang chu a bo in an a thi tai ahuzan zong officer hokom chu na seitan hichini achu tebi chu nomta hungzam do the hi hichini achun tebi chu hungzam henlang emet chu anaki kap to pi te hele adang si ho chu ka thi gam te diu ti na hi hichi chun tebi in a hin kho ana phal jing hi tai ati officer hon hichi ho thu aza pharwe chun alung on hle jing in ahuza anwang asar hokomin umje hello mingola na sei pau chun sipai hin khotam ta ahu do hitan angola a hingeze India angai lut walzi a azi acha a inkote a loko ada hla India dinga ngol hoita hin kho amana hi hitobanga India dinga a hin kho chan ho chu patriotism akitiji ati azona hin tebi athin mun ho zong hi ahung ki vetsin government in zong tebi azinu kom hin ngai dam aki thumin vir chakra anapita ve ne hi Guldho tua lima hong ki vetsa ho hi lim ta hin lungsit sit jing ven hi Guldho tu nia tusim hin sei chu angai hle jengin ngol hoita India dinga pan a hin la jing phara bo chu nglo hling over hin hichia kona ga he do thei chu thil khat imu na ding ilo hlin na dinga hi ngol pi leu anga yeng ji e tina a hi tunia dingin hichan hin thusim chunga taw hitin akile video nal che khat le thusim ngei che khat to ki mo to ki taw hi te